I'm the answer to your every cry. Solution for the weary heart. I bring to you good news. Ngiyabingelela mlaleli nalamhla egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Angikwemukele futhi kulolu hlelo lwekufunza incwadi yethu yemihla ngemihla lokuyi-Rhapsody yamaqiniso esibhalelwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC. Lamhla-ke ngilwesithathu uthi siphohlongo kwenyanga yakholwane. Mfundisi lamhla uthi budlelwane lobushintsha konke. Haleluya. Livesi lekuvula-ke silitfola encwadini yesibili yabaseKorinte sahluko selishumi nakuthathu livesi lelishumi nakune lithi umsa wenkosi yethu Jesu neluthando lwaNkulunkulu nebudlelwane bamoya longcwele akube nani nonke. Haleluya. Umbhalo wethu wekucala longenhla usibusiso lesinemandla uveta indlela uNkulunkulu lacondzisa ngayo tintfo, umusa wenkosi yethu Jesu Kristu, luthando lwaNkulunkulu kanye nekuhlanganyela namoya longcwele. Umusa uvela enkosini Jesu, luthando luvela kuBabe. Haleluya. Kodvwa injabulo, kujabulela konke lokho uNkulunkulu lakunike kona kutholakala ngekuba nebudlelwane namoya longcwele. Haleluya. Uthi umfundisi ungakhuluma ngemusa futhi ujabulele uthando lwaNkulunkulu, kodwa ngamoya longcwele letintfo tiba tintfo letibonakalako ekuphileni kwakho. Nguye lowenta kutsi utive emalanga onke futhi utente tibe khona mbamba. Haleluya. Nase ucala umati moya longcwele konke kuyashintsha. Kukhona buhle lobungena ekuphileni kwakho, kukhona umbala, inkhatimulo kanye nemicebo ekuhambeni kwakho ngekulunga. Uniketa emandla langekhatsi mayibongwe inkhosi. Uthi umfundisi lo moya longcwele uhlala kuwe futhi unawe phakathe naphakathe, hhayi isikhashana. Inkosi Jesu iyathi encwadini yaJohane sahluko sesine livesi lelishumi nesithupha, ngitawucela kuBabe aniphe lomunye umdududi kuthi abe kanye nani kuze kube phakathe. Ungumfundzisi wakho. LiBhayibheli encwadzini yaJohane sahluko selishumi nakune livesi le-26 lithi kepha umdududu longumoya longcwele utanifundzisa konke. Ayibongwe inkhosi. Uvula kucondza kwakho imibhalo kude kukwati kuhamba ngekuvumelana nekubitwa kanye netibusiso taNkulunkulu ekuphileni kwakho. Uthi umfundisi incwadzi yekucala yabaseKorinte sahluko sesibili livesi lelishumi nakubili ithi thine-ke asikanikwa wona umoya welive, kepha sinikwe umoya lovela kuNkulunkulu khona sitekwati lesikuphiwe nguNkulunkulu ngemsa wakhe. Haleluya. Ugcoba ingcondvo yakho futhi akunikete emaciniso ngetulu kanye netimfihlakalo tembuso. Ngaye kuphila kwakho kuthatha sigaba lesiphakeme kakhulu. Uyakhona kubona ngale kukwemvelo futhi usebenta ngalokucacile, ube nenjongo futhi ube nekuciniseka. Haleluya. Nawumati moya longcwele kuphila kwakho kuba bede imincele, ube nesiciniseko sangekhatsi ukuthi utawuphumelela, lesingakasekelwa emizweni kodvwa kuloyo lohlala kuwe. Cubeka wakhe bungani bakho namoya. Hamba naye, khuluma naye, mvumele akucondzise wonke emalanga kuto tonke tintfo futhi utawuhlala uhamba ngekukhatimula. Haleluya. Asithandaze mlaleli. Babe lothandzekako, ngiyabonga ngesipho sakho lesingumoya longcwele kanye nelungelo lekuba nebudlelwane naye. Njalo ngelilanga ngihamba nginebuhlobo lobuhle naye futhi kuphila kwami kucondziswe futhi kuniketwe emandla bukhona bakhe. Ngiphila ngetulu kwemikhawulo, ngiveta inkhatimulo yakho konke lengikwentako egameni laJesu. Amen.
Uqhubeka nesifundo mlaleli wafunza incwadi yaJohane isahluko se-16 livesi le-13, incwadi yesibili yabaseKorinte isahluko se-13 livesi le-14, kanye nencwadi yokuqala yabaseKorinte isahluko sesibili livesi le-12. Bese kuthi elihlelweni lokufunza iBhayibheli ngeminyaka munye lamhla kufundwa incwadi yemisebenzi yabapostoli isahluko se-14 livesi le-8 uye evesini le-41, kanye nencwadi yaJobe isahluko se-15 uye esahlukweni se-18. Bese-ke kuthi elihlelweni lokufunza iBhayibheli ngeminyaka lemibili lamhla kufundwa incwadi yabaseGalathiya isahluko sokuqala livesi le-18 kuya esahlukweni sesibili livesi lekuqala wevesini lesibili, kanye nencwadi ya-Isaya isahluko se-28. Nalamhla-ke mlaleli, ngiyabonga ukuthi sihlale kanye sifunze livi leNkosi. Ngikholwa ukuthi uyabusiseka sisafunza. Inkosi ikubusise. Sibonane kulokulandzelako. Ucela ngemlaleli ukuthi uma ngabe bowusengakayemukeli inkosi yethu Jesu, umane usho nanga emagama emva kwami uwasho ngenhliziyo yakho yonke. Haleluya. Thani Nkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami eNkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakade, ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngikusinzisa impilo yami. Nyalo sengingumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela ke mlaleli, nyalo sewungumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Inkosi ikubusise.